باب قول الرجل فلان جعد أو فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. Eɗen andi ɓooyaali ko feƴƴuɗen e dame tawde hino yewti fi ñoore, bonugol ñoore e hulɓinagol ko wiyete ko ñoore, ɓanginɗen karama ko ɓen ɓangini ko wonɗum wiyete ñoore, ko wonnunde ɓe ɓangini ko wiyete ko ñoore. Ko jantagol fi neɗɗanke sifa e sifaji makko ma hunde nde o wondi, bone mo o wondi ma ella mo o wondi, foti ko ella ka ɓandu ma ko ella ka diina ma ka ɓeygure ma ka jawdi, kala ella mo o wondi wowlugol on ɗon ella e ɓaawo makko ko ñoore. Wiwɗen noon hino ittintina toon piiji, e wiwno yo goɗɗo yirditano en ka Riyadu Salihin o ndaara ka damal fi ñoore, o hunjano en gimɗi ɗiɗi Imamu Nawawi no addi ɗon. Wooduno hettaniɗo ɗum en fof hay goto hettanaki ɗum. hay siko addorgol deftere nden goto ɗaɓɓitali addude deftere nden, nde wiyete ihmal, yawi tagol ma weddi tagol, la sak. Naam, ala kulli halin no tawa e ɗin piiji ittintinaɗi ka ñoore ko woni en jantanade ɗo hande. Nde neɗɗo wowlata fi ella mo Adem wondi, hara ko e laawol tindingol fi makko, si tawi fi makko wawata ko andorade si wona nden tindinore. Da si on tigi wattani illa alhamdulillah, ko toɓɓe sewɗe ni angal wattangol hilla e majje liɓa on tigi e bakkatu la sak. Annon mo sansidiri mbaalojiji ɗi l'islam wallini ɗin bakkatu no fayimu. Edan no ittintina e ñoore jantagol fi sifa neɗɗanke, bi mana ella mo o wondi foti haqiqa tan ko ella ma, haysi wona ella kono neɗɗo on yiɗa sifa on ɗon sifa, jantorgol mo fi siforgol mo on sifa, wowlugol fi nden hunde, tawa ko waɗi ha wowlinde ko tindingol fi makko wona aybingol. Sarti on noon yo taw wawata fi makko wawata ko andorde si wona o tindinire nden ɗon tindinande. Si tawi ɗum no toon haray wona ñoore,
ko wowlugol fi makko e ɓaawa makko ko wowlugol ella mo o wondi si o nanti ko hasi kon fayda walantako mo kono madama woni hande kadi tindinore nde o tindinirte fi makko wawata ko famorde si wona nden ɗon tindinore masalan no woodi yimɓe buyi ko ɓuri 10 wiyeteɓe amour amour ko inde e inde ɗe arabu en no waɗa misalle mum yimɓe 10 wiyeteɓe amour no gasa ɓeɗo fof ko Amru bun Zayd ɓe fof maɓɓe ɓeɗo fof ko jeeyaɓe Morovia ɓeɗo fof ko jeeyaɓe quartier Gelo Street sa inni Amru bun Zayd ida faala sifade fi Amru bun Zayd goto e maɓɓe ko juutuɗa wiide Amru bun Zayd yimɓe ɓe landoto Amru hombo Amru bun Zayd hombo on noon meɗen anndi Amru bun Zayd ɓuri yimɓe 10 ko hombo e maɓɓe faandiɗa ta ko juutuɗa noddude inde nde yimɓe ɓe wata famde kono tawano e maɓɓe neɗɗo tawɗo sukundu mum no ñobbi sukundu no kaani no ñobbi wiya Amru bun Zayd mo tamo sukundujo on enaɓe fof sukundu maɓɓe tami ko goto e maɓɓe sukundu mum tami ma wiya Amru bun Zayd leelajo on ma Amru bun Zayd daɓɓo on ma Amru bun Zayd yawuɗo haala on ma Amru bun Zayd neeɓa haalajo on nda si faamike edan ɗum ɗon ko tindingol fi makko fi yo ando kono wona anniye bonnugol inde makko kadi ko fi makko juuta wowlede wawata ko andade ko hombo e amuruɓe ɓe wona wolede si wona nde nden tindinode ɗon tindina haray jantagol ɗum ɗon kontetake ko wiyete kon hon ɗum kontaka e ñoore harmunde nden kontaka e ñoore harmunde nden ɗum waɗi imamu rahimahullahu o maaki babu damal qawli rajuli wi'ugol neɗɗanke fulanu kaarijo ja'adu aw ja'adun tamo sukundujo on aw maale aswadu ɓaleejo on kaarijo ɓaleejo on aw maale tawil kaarijo juutuɗo on aw maale gasir kaarijo daɓɓo on ko ɗum waɗi ka fannu hadis ɗon andi no woodi andiraɗo ka hadis Humayd at-Tawil karamakoɓe fannu hadise on si ɓe inni Humayd wiyeteɓe Humayd ɓen no ɗuuɗi e karamakoɓe hadise ɓen kono woodi mo goɗɗo mo ɓe innata Humayd at-Tawil no woodi mo nana toon no inne A'mash kono wiyete A'mash kono ni firo A'mash ka lugha arab A'mash ka lugha arab ko sifa mo labaka mana no wawi wigol mo yiyata maɓe inna ɗin tindinoreji no ɗuuɗi kala mo koɓe goo no woodi inɗe no wonti inɗe kono sa andi ma'ana majje on ka lugha arabu ko sifa mo on tigi sifori sifa ellajo ka tagu ko on sifa wona noddirede kono wonti inde hande wona tindinede edan ɗum ɗon madama ko fi kuulal ngal koyo fi makko ando no tindinande goɗɗo fi yo faamu wona anni e ño'ugol mo ma aybingol mo kadi wa fi makko wawata ko faamorde si wona ɗum ɗon jante amma si fi makko no faamo hara ɗum ɗon jantaka haray dagaki jantagol ɗum haray dagaki jantagol ɗum sa jantike ɗum haray aybinay moni ko annon no woodi no tindinira fi makko faamo hara wolala dolle hiɗa andi
siko an siforno ɗum ɗo gayɗa e wowde nam ko ɗum waɗi o inni yuridu sifata tawa himo faandi tindinore nden wala yuridu lghiba o faandaki honɗum ñoore nde ɗum woni wowlugol tum fi ella makko o qala rahimahullah حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم بن الحسين الغفاري أنه كان سمع أن أبا رهم أودو جمار ديدو جمور وكان هري أودو لاتنك أبا رهم أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه يندرنوا بين لا تحت الشجرة يقول أبا رهم رضي الله عنه تيهم ويؤده غزوت ميهن جهادي مهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك جهاد تبوك لي فنمت أو فنمت دانيمي ليلة جمارغو بالأخضر ende nokkure ɗo ɗanimi e nde nokkure ɗo fasirtu wonmi ma wontumi qariban minhu ɓattiɗo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kono tum mana batalion tum militaire ɓe yeehi jemma nangi ɓe ronkiri no woodi e tampere no woodi tampere wayasi tampere haare ko nandi hen kono ngun waliki kono ngun ɗaniki ndi ɗo wonano goɗɗo walorta ka samburu muɗum ɓe walorta ɗon e tan laatimi takko nelaɗo sallallah alih w sallam mo kala yamen no e puccu muɗum annon militaire ala si tewti fendo kaɓe woni e combat ɗon ɓe sertata e finkari maɓɓe ɓe ɓortata tini maɓɓe o fa ulqiya werla alayna e dow amen anno asu ŋoŋure nde min ŋoŋi mana ŋoŋure werla e amen fa tafiktu wontumi astayqisu miɗo fina mana miɗo forsude fiwata mi ɗaano wannum miɗo hiɓɓi nelaɗo sallah sallam kono ɗum ɗon ko gantono goɗɗo dagaki ka hiɓɓo mawɗo mum e kono gantono waɗa hata ko ma ɗum waɗa fa tafiktu astayqis wontumi miɗo finude tawi wa gaddanatu ɓattike rahilati mbaɗɗatewa amban min rahilatihi immorde e mbaɗɗatewa nelaɗo mba kala yamen ko waɗɗi kon meɗe wondi e mum mbaɗɗatewa amban tawi no yeehi ha takko mbaɗɗatewa nelaɗo ngan sallah sallam fa yufzi'uni tawi no ɗenƴindelan hino hulɓindelan dunuwu ha ɓattagol mbaɗɗatewa mban e mbaɗɗatewa nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam khasiyata ka hulgol an tusiba rijlahu nde mbaɗɗatewa amban hewtata ma memata koyngal nelaɗo on fil garzi ka hirke bi mana ka tippeteɗo miɗo huliwata mbaɗɗatewa amban hewtu koyngal nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hakke ko min hiɓɓodiri fa tafiktu wontumi uakhiru miɗo pottintinde ɓaawo miɗo nettinde rahilati mbaɗɗatewa amma hana kala nde finumi mi pottindama ɓaawo seeɗa hatta galabatni ha folinmi ayni gite an ɗen bada layla goɗɗum e jemma mana ŋuŋude si ɗuuɗi ɗoygol ɓe inna ko hitbul la yurad ko ƴamowo mo faɗata si ɗoygol ngol ari tum fayda neɗɗo on ken si hewti nokkugo mara feeri muɗum ɗoygol ngol fooli gite an ɗen yoga e jemma o falam astayqis mi finali illa bi qawlihi fazahamat ɓiƴƴodiri rahilati mbaɗɗatewa amban rahilata rasulillahi e mbaɗɗatewa nelaɗo on sallllahu alih wa sallam mana ɗi ɓattodiri ha ɗi ɓiƴƴodiri moƴƴa ɗi hiɓɓodiri wa rijluhu tawi koyngal nelaɗo on fil garsi no ka hirke fa asabtu heɓumi ɗum woni hewtumi rijlahu koyngal nelaɗo on sallah sallam
memumi koye mana ɗibbumi aɗa ɗo noon joni andi fayda wona e sago makko si mummuntenono no ɓattade andi ɗum Muusa e moƴƴa. falam astayqisa mi finali illa bi qawlihi si wona sabu yugol nelaɗo has mana ko muusendi noon ko si goɗɗum muusi aden ko hito muusendi noon hito muusaɗo lo marafiɗo ko hito muusaɗo andi si goɗɗum muusi makko no waɗirta hito ko hito muusaɗo. fa qultumi ya rasulallahi istahfir li wimi ko ayyo nelaɗo insinanola toro Allah yo yaafalam mana o konti ɗum ɗo waɗi bone needi si mankinama tun mankinɗo needi no hani andude kontude ko bone o waɗi ɗon wimi nelaɗo insina fa qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki sir yahu na ellala fa tafiga wonti hande kadi noon rasulullah nelaɗo allah sallah sallam yasalunihi ɓe landade lan amman takhallafa fi ɓen tultuɓe min bani Ghifar immorde e ngol gorol ɗo ɗaren luggugol figuhu imamul Bukhari rahimahullahu taala ƴettugol makko wonandema jantagol sifa aden ɗi sifaji ɗi jantiɗen mbawa ga wiugol jaad gasir tawil e ko nandi hen tawa ko mbadi ndin o woni tindinde wona ñoore nden o waɗi istinbatu on e nde ɗo yewtere dokude hakkude abaruhum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo waɗi istinbatu on o yaltini o ɗo masala ɗo wiyete figuhu ha janngugol tun doga feƴƴa bal yo woodi ko on tigi heɓi faamu e faamu figuhu e toɓɓere nden karamo koɓe ɓe rahimahullahu hay e luha ɓe yaltina e masalaji figuhu hay e luha kalimaji luha ɓe yaltina e masalaji figuhu nelaɗo landilam fi ɓen tultuɓe min bani Ghifar fa ukhbiruhu mi woni miɗo humputude nelaɗo sallah sallam watay kamɓe yasalunihi ɓe landade lan ma faala nafaru ma faala ko honnum huuwi ko honno woniri annafaru on jama alhumuru boɗeɓe attiwalu juutuɓe ɓe attitatu won siforɓe ɗi oɗo sifa sa daari ɗo alhumur attiwal attitat ko sifaji ni elaɗo sallah sallam woni landade e fiika tindinangol mo kanko abaruhum ko homɓe kanko nelaɗo sallah sallam o faandi qala abaruhum wi fa haddastuhu yewtumi nelaɗo ɓe takhallufihim tultugol maɓɓe kala nde ɓe nelaɗo landilan fi mum ɓino andi ɓe arani mi yeeto nelaɗo ɓe arani konno kaari e waɗi o tindina mbadi maɓɓe ndin si tawi o arali abaruhum wiya o arani qala o wi'i nelaɗo inni fama faala suudu lji'adu lqisar fama faala ko honno waɗi alsuudu ɓe ɓawluɓe alji'adu tamo sukunduɓe alqisaru raɓɓuɗuɓe ko sifaji ɗi goɗɗo yiɗi siforede ni kono nelaɗo sallah sallam sifori ɗi fi hon ɗum ka tindinangol abaruhum ko homɓe woni ko kamɓe nelaɗo ɓe faandi ko ɗum waɗi on tigi si kokonde janngude ayaji Qur'an hadisaji nelaɗo sallah sallam aren e yoga e ñawoje tenti ko yowiti e tarhibu e tarhib nangue yaltingol ñawoje figu he nder muɗum e taƴugol ñawoje inna ɗum ɗo no tagi ɗum ɗo no harmi nanga dallinorgol ɗinna suuji ko alda e heɓugol figuhu majji on ko minal masaib naam alladina ɓen lahum tawɓe no wodani ɗum naamun mummunteji bi sabakati sarah e nde ɗo nokkure bi sabakati sarah e nde ɗo nokkure fatadakkartuhum andutumi fi maɓɓe min bani Ghifar andutumi fi maɓɓe e ngol ɗo gorol falam adkuruhum kono mi andita jantaki ɓe hatta dakartu ha anditoymi annahum wonde kamɓe rahatun min aslam ko ɓe gorol jeyagol e aslam ena bani Ghifar ɓe jeeya ko bani aslam ɓe jeeya
فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم بن دونك كبني أسلم ونكجيانا كبني غفار فلم أذكر قال نلادو ماكي فما يمنعكم نون هدي أحد أولئك غوتو بن باي ko yimɓe marɓe mummunteji marɓe moyen joni ɓe tulti kamɓe ɓe arali faalaɓe yahude ɓe mara ko waɗɗo ɓen ɓe wallidali ɓe ko ɓe waɗɗo andi woni ellaji ɗiɗi nelaɗo maaki fama yamna'ukum nun haɗi ahada ulaika goɗɗo e ɓen hina yatakhallafu fewndo o tultuno an yahmila nde o ronda ala ba'irin e dow mbaɗɗatewa min ibilihi immorde geloɗi makko ɗin imra an neɗɗanke nasitan softuɗo fi sabilillahi on ɗon waɗɗo mba yaha e fi sabilillah ana ɓay kanko o yahaali ko hanno ɓete o ƴetta ngeloba o ndaara sagata softuɗo ƴaanuɗo waawɗo haɓude o waɗɗina on ɗon ngeloba mban o yaha o haɓoya fi sabilillah o heɓay baraji si o waɗino ɗum annon manta jahasa gasiyan fagad gasa mo prépari yahowo jihadi haray waɗi jihadi kono joni on tigi yahaali o préparali yahowo haɗuma ko ɗum haɗi waɗa ɗum ɗo ko nene felore fa inna a'azza ahli alayya laaɗo maki ko ɓuri teddude e yimɓe am ɓen e dow an yatakhallafa nde o tultata anni ganin an ko ɓurata sattude e an si tulti almuhajiruna min quraish wal ansar wa ghifar wa aslam si ɓeeɗo tulti fof si tulti haray no hayfanimmi kono si ɓeeɗo tulti ɗum sattay an no woodi woɓɓe goo si tawi woni ɓen ɗon tulti e ko neɗɗanke on moko ɓa on noddi kon e mum e ko diina kan noddi kon e mum sattay e on tigi ɓuri si tawi ko tana maɓɓe tulti ɗum la sakka ɗum e kala alhaaliji ɗin ɗum no wooti neɗɗanke noon tawɗo sa tulti sattay e mawɗo ma on ɗani wattande hilla ko addi sa tulti sattay e makko kon ɗum no toon sina ɗum yimɓe ɓen foyna yimɓe kono alhaaliji no setta edan ɗum ɗo woni a waɗay ga sa amen on no raɓɓiɗi a waɗay ga waju istidlal on a faamay mo nder ga no ɓangi noon ko faandi kon e tarjama on hadise ɗimmo on qala haddasana Musa qala haddasana Hammad bun Salama an Muhammad bun Amr an Abi Salama an Aisha radiyallahu anha qalat lene Aisha maki ha joni ɗum ɗo kadi ko dalil tindinɗo wonde sifagol ella goɗɗo ma ayibe goɗɗo hara ko tindingol fi makko wona ñoore woni ko neɗɗo on anniyi kontetake ñoore harmude nde bakkati fawaki on tigi o yi mum anno madama wona ñoore harmude nden bakkati fawaki on tigi e mum kono si tawi on tigi acci ko woni o yani e ñoore harmude nden aray kanko rondani hoore makko ko rondiɗo wo jangi fi muɗum ɓaawo ga nene Aisha maki ista'adana dunginino rajulun gorko ala nabi ka annabajo on sallallahu alaihi wasallam fa qala annabajo maki bi'sa akhul asir jangi oɗo hadis nande wotere na laaɓi ɗiɗi gorko dungini ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki bi'sa akhul asir boni siɗɗo ngol ɗo gorol mana o neɗɗo dunginiɗo ɗo ko neɗɗo bonɗo o dunginiɗo ɗo ko neɗɗo bonɗo falamma dakhala nde gorko on natuno imbasata ilayhi hentinani mo yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo hentinani mo yeeso atto natude ɓe inni ko neɗɗo bonɗuni ɓawo natude nelaɗo hentinani mo yeeso ndo wiyete mudarat ndo wiyete honɗum mudarat fa qultu lahu nene Aisha wi ammi nelaɗo fa qala wi ammi nelaɗo mana a wowli ko wowluɗa kon atto o natude o naati a hentinanimo yeeso ɗiɗo ɗiɗi ko mino faala famude ɗum on sahi fa qala nelaɗo maki inna allaha tabiti allah on la yuhibbu o yiɗa alfahisa almutafahis alfahisa bonɗo haala almutafahis ekkitotoɗo bonugol haala
Allah yiɗa on ko ɗum waɗi mi hatti ka mi wowliɗa ko annon ko sifa on tum ɓe sifiɗo neɗɗo gonɗo ni ko on nun e sifa on nun e bonki on nun e bonki on nun e bonki natugol kadi ɓe nanga yennitirgol mo to e to to e to Allah yiɗa wowlowo haalaji bonɗi ekkitotoɗo kadi wowlugol haalaji bonɗi riwaya goo e hadise on ko ɓuri bonde e yimɓe ɓen ko on mo yimɓe ɓen reeni sabu hulgol bone mum on mo yimɓe ɓen reeni sabu hulgol bone mum no ari riwayaji oɗo hadis e tan ɗum ɗo tindini wonde neɗɗo si tawi himo sifori bonki tawi si fi bonki makko kin ɓanginanaka yimɓe ɓen hoditoraymo arayno hani ka fi bonki makko kin ɓangine wonande gasay ɓe ɓanginde bonki makko kin wota yimɓe ɓen hoditormo ɗum ɗon kadi wiyetake won ɗum wiyetake ñoore harmude wiyetake ñoore harmude tan ko ɗum waɗi sendidirɗo ɗiɗo piiji mo annduɗa no sendidiri ɗiɗo piiji no o yiltodiri e majji o tertoɗumo e muɗum aksu ko wonɗen e muɗum kon hande sifa ko koyen fof hande no fota fof hiɗen hooli ko hino way no fota wa ñiiƴa peeñe gooto ɓura goɗɗo anndude gooto ɓura goɗɗo faamude hunde ɓurdaka ko ɗum waɗi goɗɗo wowlata konngol ko woni karamakojo o ko woni gando o sona itta ella e maggol mo anda ko wiyete kon dalil e dallinorgol itta ella e annduɗo dalil annduɗo kadi ko honno dallinorte itta ella e muɗum e tan ko raɓɓiɗi kon oɗo hadise imamul boukhari rahimahullah o addimo ɗo andingol oɗo masala andingol oɗo masala neɗɗo si bone makko on no hula e fiwota yimɓe ɓen hodditor bone makko on yi sikka oɗo wona bonɗo ma sikka ko woni wadde ko wona ko boni aray labudda gasay ɓe ɓanginde ɓen ɓangina fi yo yimɓe ɓen daɗu yanugol e pilcol makko ngol qala rahimahullah haddasana mouhammad bun kathir qala akhbarana sufyan qala haddasani abdourahman an القاسم عن عائشة رضي الله عنها حديث تمون دمانغال قالت نيني عائشة ماكي استأذنت دنين رسول الله كان لا الله صلى الله عليه وسلم سودة o sonnajo ɗo ko goto e sonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goto e nene meɗen enen gomɗinɓe ɓe e o dungini e nelaɗo laylata jam'in nde jemmare ɗo jemma musdalifa wiyete jam musdalifa no inne jam no inne musdalifa musdalifa no inne jam'u no inne musdalifa no inne mas'alil haram kala ɗeɗo inɗe kala inde ɗo e ɗeɗo inɗe no mari ma'ana jemma musdalifa on weetay dawe mina feragol koccuje ɗen ɗum woni ñande 10 ka jamratal aqaba nene sawda dungini e nelaɗo sallah sallam jemma yo nelaɗo accu kanko o yaha jemma ɗon andi masala on ka fi hajju wa kanat wattanen hilla anden ko fi on imamon addiri ɗo hadise on nene aysa maki wa kanat hari nene sawda laatike imra'atan ko sonnajo thaqilatan tedduɗo na ɓandu ɗum no teddirimo ɓandu ɗum no janɗi hindu teddi kadi thabitatan mo wata yaade thabita ko onno wiyeten ɗum e haala men neɗɗo mo wata yaade wata yaade wata wuggade wata wuggade mamuɗo wata yaade ɓandu ɗum no teddi o wata yaade ko tindinore nde goɗɗo yiɗi ni kono nene aysa tindinide ka ɓe tindinali de
ɓe tindininde ka ɓangingol alhaali o wona ñoore ɓe anndi ɗum ɗo tindini hino selli no imamul boukhari addiri noon masala on si tawi ko tindingol sifa neɗɗo on nde tawno wona ɗo sifede fi mum on fi makko wawata ko famanade wona ɓe sifanede ɓen si wona jante on ɗon sifa tawi kadi wona ñoore wonɗo sifade on faandi haray ɗum ɗon kontaka e ñoore bon ñoore harmude nden edan sifagol ella mo neɗɗo woni foti ko ella ɓanduyankejo ma taguyankejo ma jikkuyankejo ma diinayankejo si tawi wona yo wonu ñoore harmude no hato jini e sartiji e sartiji jeɗu tippude ko ko yewtuɗen ɗo ha sarti gooto sartiji ɗiɗi sarti nayi tan wiɗo sarti gooto on kom woni on sarti hein si o wowlali on ɗon sifa wona ɓe sifanede ɓen pamata on ɗon sarti wiɗo sartiji ɗiɗi on kondi woni ɗin ɗiɗi on ɗon ko goɗɗo tawde fii wona ɗo tindinede on wawata ko famade si wona on ɗon sifa yewte fii mum ɗum ko go'o ɗimmum ɗum ta wona ñoore wonɗo sifade on faandi ta wona ñoore wonɗo sifade on faandi wiɗo sartiji nayi on kon ɗin wonɗin sartiji nayi sartiji ɗiɗi ɓe ɗo wowli on watti ɗon kadi hara hina ñoore faanda e makko ko fiiyu jama on faami wonde makko oɗo sifila kono noon ɓeɗo sifi joni ko ɗum ɗon ɓeɗo sifi ko taw wona ñoore woni ko neɗɗo wonɗo tindinde on faami tawa kadi wona ɗo sifede fi mum on fi makko wawata ko andorde si wona on sifa ɗum tindine etan ɗiɗo ko sartiji ɗiɗi e ko darsu meɗen on ɗo hande tindingol fi goɗɗo wowla siforamo ella mo o wondi foti ko ella taguyankejo ma ko ella jikkuyankejo e ko nandi hen no toon kañum kadi tawa ko fi rentingol yimɓe ɓen e bone makko so tawi kadi ko fi rentingol yimɓe ɓen e bone makko on aray naam no ara ka tawata ɗum ɗo worino ka tawata no wajibi no wiyatake ñoore harmo hino e muɗum kadi no karama ko ɓe wirata yon taw neɗɗo on ko feññinɗo bone amma si o feññini bone en jantinoke ɗum ɗo mbawa ga si tawi himo feññini bone on ɗon hande kadi wona ñoore hande kadi an noon no feeñi no anda yimɓe ɓen fof no andi naam on noon kadi si tawi laaɓana yimɓe ɓe woni reedu laaɓana yimɓe ɓe woni reedu a yi joni goɗɗo miɗo noddi ɗo goɗɗo a andi no gasa ko ñawlagol mo mi faala ma ko fiyo min golluɗo an hiɗa andi min kala mo mi gollidi mi janfotum an hiɗa andi ɗum ayi goɗɗo ayi miɗo noddi goɗɗo fiyo mi fi a andi a tañƴinike ko fi ñamande ma ko nandi hiɗa andi noon kala mo mi ñawli mi ñama e mbuuɗi makko ɗi mi yoɓata kala mo mi gollidi mi janfotum haray noddugol on mo yiɗa miɗo noddi ya he kaari a disinaki lan kono o nodduɗoma ɗo ko fi on nongol mi sikku wona fi ñamande ma mi sikku wona fi gollidal si tawi o yeedigama ko fi gollidal inna he awa dey min ko ni mi andiri fi kaari no gaɗona ñoore bonde e ko nandi hen
kono ɓay on jaɓali addude ɗi gimɗiɗa ko ɗum waɗi piiji buyɗi laawora en ɗon ka yondini ɗen ɗon en yondinoto ɗon. qala rahimahullah babu damal man lam yara on tawɗo yi'aali bi hikayati lhabari ñembingol humpitande nden basan ella. kadi ko masala go kadi hittuɗo o fof ko toɓɓe hittude ko wan noon si on tigi faamali ɗe no hasika o yani e bakkatu o nana goɗɗo no wowla o yalta e ñawgol on tigi ta mo wowli on kañum koko dagani ɗum wowli min mi yalta mi wowla ko dagaki e feemakko na kaari en watti ño'ude yimɓe kaari en ko bomɓe jooni kaari en koni kaari en koni kaari en koni ta kaari mo nanirɗa on mo nanirmi on kanko bakkatu fowaki mo min mi yaha mi rondoyo bakkatu. edan ko wiyete hikaya ko ñembingol goɗɗo ñembingol haala makko ma ñembingol sifa makko e ko nandi en ko ɗo wiyete hikaya. hikaya ko ñembingol goɗɗo naam waɗugol no goɗɗo waɗirama no goɗɗo waɗiri ɗo wiyete hikaya. ɗo wona sifagol fi on tigi bal ko ñembingol mo waɗugol sifa ko o waɗi ko. en jangi ɓaawo ga fillitagol ko goɗɗo wowli ñembinamo e laawol honɗum nde e laawol felgol mo e laawol felgol mo hino tagi ñembingol goɗɗo e tindingol kañum kadi hino tagi. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قسم ndesendunoo rasulullah nelaaɗo allah on sallah sallam ganaima hunayni konu hoyriiji hare nden ka hunayni ɗon anndi fi mayre bil jirana e nde ɗo nokkure isdahamu yimɓe ɓen ɓiƴƴodiri alayhi e nelaaɗo sallah sallam ɓay koko wona sendede dammi e geloɗi e ko hina wona sendede yimɓe ɓen ɓiƴƴodiri e maɓɓe mo kala ari tawi ko kañum haala heɓude ɗo ko tabi'a bani adam فقال رسول الله نلاد الله أماك صلى الله عليه وسلم نلاد أماك كهلو قلوان دي ندوكوني يمبي annabaaɓe ɓen sonjey tun annabaaɓe ɓen hay si tawi alhaaliji ɗin sertay kono yimɓe ɓe annabaaɓe ɓen e nelaaɓe ɓen nela e mum ɓen ɓittinanayi tun nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓen wano noon kadi wonɓe wurnutude ko annaba ɓen addi kon laabudda yimɓe maɓɓe ɓen ɓittinanayi ɓe ɗum ko tabi'a bani adam haray sa daranto da'awa a daranto noddando annaba ɓe goya anndu ɗum kenen ko yimɓe ma ɓe wonduɗa ɓen tigi tigi ko ɓen ɓittinanayi ma on saayi nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki inna abdan tabiti jiyaɗo min ibadillahi tawaɗo e jiyaɓe allahu ɓen ba'athahu llahu allahu nelnomo ila qawmin faade e yimɓe fa kaddabuhu ɓe yimɓe fennimo wa sajjuhu ɓe barminimo ka hoore sajj ka asli ko barme ka hoore kono no wellite e kala barme e ɓanndu ɗum e dow laawol huuɓintingol kono asli on ko barme ka hoore ɓe barminimo ka hoore fa kana o laati yamsahu dama himo mawlude ƴiiƴan ɗam min jabuhatihi immodde tiinde makko nden wa yaqulu himo wi'ude allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun tawi on annabajo no wi'ude allahumma ya an allahu ighfir yaafano li qawmi yimɓe am ɓen fa innahum tabiti yimɓe am ɓen la ya'lamun ɓe anda idan ɗum ɗo sindini hon ɗum wonde nelaaɓe allahu ɓen e annabaɓe makko ɓen daɗali lorra yimɓe maɓɓe ɓen lorra kan hewti ha nde wonaɓe waajede ɓen piyata wonɗo waajade on barmina mo yaltina mo ƴiiƴam ndo ka tindini tiiɗugol muññaare nelaaɓe annabaɓe ɓen e nelaaɓe ɓen tiiɗugol muññaare maɓɓe tiiɗugol
muññaare maɓɓe tawde ɗum ɗo fuu rewi e maɓɓe ɗum accintinaali ɓe da'awa on tammon ɗum ɗo tindini moƴƴugol ɓerɗe nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓe moƴƴugol ɓerɗe maɓɓe ɗe ndaaren nelaaɗo sallah sallam no sifo yimɓe annabaajo on barminimo tawi annabaajo on no mawlude ƴiiƴan ɗan ka yeeso mum no du'anaade wonɓe barminɓe mo ɓe no du'anaade homɓe barminɓe mo ɓe hari barme on selli si o watti ɓe du'anaade fewndo ka barme on yani ɗon net ɗe anndi ko fewndo ɗon noon ɓuri mettude si goɗɗo waɗaama huunde woni balɗe ɗiɗi balɗe tati yontere ara fuɗɗike yejjutude on sahay si goɗɗo inni kaari koko waddunoɗa e kaari yaafanomo toranomo Allah haray no newi on sahay ko wannoon haray mette fo on ɗuytike kono fewndo ka waɗi ɗon net wa huwa yamsahu damu an wajihi himo fittude ƴiiƴan ɗan ka yeeso makko o wi fewndo ɗon honno allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun enen mbawi jangi ɗum ɗo si goɗɗo hammini ko sappaɓal ɗum ɗo e men fewndo ka waɗi ɗum ko honno jaɓɓorte ko ɗum wiyete si a yi goɗɗo noon nafow no fota o miijitaake o taskaaki hay seeɗa fof fotata abadan tan ɗum ɗo tindini moƴƴugol ɓerɗe nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓe wona wonkiiji muɗum wonno haɓande na teddungal maɓɓe ɓe wonno haɓande ko fii diina Allah kan tabaraka wa taala ko ɗum waɗi ko woni woore wayno ka wonkiiji maɓɓe tawa heɓe ronditi ɓe ronditora ɗum fii Allah nayaɓum ɗum jaɓangol annabaaɓe ɓen nganto yimɓe muɗum ɓe annabaaɓe en no wowno jaɓande yimɓe maɓɓe ɓen nganto ko nganto on ɗum annabaajo on jantiɗo innahum la ya'lamun fayda kala mo yiɗa no waɗa ko hana wadde o fewtina ɗum emo o hana fewtinde e mum haysi mo hunji himo wawi firde ande o anda hunjagol goɗɗum e wawgol jangude goɗɗum fira e heɓugol faamu ɗum ɗon no serti tan haray ɗum ɗo ko darso molanaɗo wonande daayi wonande noddanowo diina Allah kan tabaraka wa taala jon noon honto woni mahallu sahidi on kaw inni ɗon mallam yara bi hikayati lhabari ba'san qala abdoullahi bne mas'ud faka anni abdoullahi bne mas'ud inni a sikkay min fewndo kam woni tindinde ɗo nini anzuru miɗo ndarude ila rasulillahi faade ene laaɗo lon sallah sallam yahki rajula hiɓe ñembinde gorko o hina ɓe inni yimɓe gorko on barminimo ɓay yimɓe gorko on barmi annabajo on barminimo annabajo on waɗi honno o woni himo mawlude ƴiiƴan ɗan ka yeeso makko abdoullahi ibne mas'udi wi'i faka anni anzuru ila rasulillah sallah sallam yahki rajula himo ñembinde ko gorko on wanno ko yamsahu an wajihihi tawne laaɗo no mawlude yeeso maɓɓe ɗo yahki ɗo woni hikaya o ko nelaaɗo barmina kono fewno ɓe sifino o ɗo sifa ɓe mawluno yeeso maɓɓe ngon no goɗɗo mawlirta yeeso mum noon sino barmina abdoullahi ibne mas'ud inni a sikkay miɗo sutini nelaaɗo tawi ɓe mawlude yeeso maɓɓe ɗo woni mahallu sahid babu man lam yara bi hikayati lhabari ba'sa wona ella hollugol no yiiɗa goɗɗo no warra ma goɗɗo no warre ɗum wona ella e alhaaliji idan haray hattinen ɗon saabu saa on wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain haray oɗo risala en jangi ko feƴƴi ko
ɗe ɗo ayeje tati ɗe imamu rahimahullahu addi ɗo e sengoley ngal ɗo damal ngal o timminiri fi dame rentingol bidia e ɓangingol ɓural fi islam haray damal ngal no mofti ɗiɗo ɗiɗi kala ɓangingol fi ɓural islamu ngal tawde islamu ko dina newi ka ko dina hanifa kadi ko dina allah fitratallah e tawde kadi ka goɗɗo wataka sansude la tabdila li halqillah e tawde kadi ko dina fewi ka dhalika dinul qayim ɗo fof no tindini ɓural islamu ngal aya ɗimmo on wa wassa biha ibrahim no tawa e ɓural islam e tawde annabi ibrahim ko kaaɗo dina woni ko yamiri gueɗal ɓe makko ɓen wannon annabi yaqub wannon annabaɓe hedditiɓe ɓe e no tawa e ɓural islamu tawde ko dina ka allah suɓi inna allaha astafa lakum ddin heɓata kadi heɓata ɓural l'islamu timmugal ngal si wona jokkuɗo l'islam gollitiɗo l'islamu ha maayi e mum wona golluɗo seeɗa acciti aya tammo on allah inni men wahayni e maɗa jokku dina annabi ibrahima kanko laaɓu ka gani sirku annabi ibrahima wonano tawaɗo e sirkoɓe ɓen ɗo fof kan no tindini ɓural l'islam tawde islamu ko dina annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ko dina laaɓu ka ko dina ka wonda e sirku ndo holli kadi wonde goɗɗo wata l'islamu neɗɗanke on wawata timmandemo ha o wona iwtirɗo ɓaawo annabaɓe weddinanowo allah dewal tawde o rewata ko hina allah o rewira allah tawhid o iwtira kadi ɓaawo annabaɓe ndu wiyete al ikhlas wal mutabaa amma hadisaji ɗin qala rahimahullah wa an ibni mas'udin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal inna likulli nabiyin tabitino wodani kala annabajo wulat weldiɓɓe min annabiyina immorde e annabaɓe ɓe wa inna waliyi aw wa ana min waliyiya giɗo an minhum immorde e annabaɓe ɓen abi ko ɓen an ibrahim annabi ibrahima wa khalilu rabbi e sehilajo allahu jeyɗolan on edan annabijo on sallah sallam maaki no wodani kala annabajo honɗum weldidaɓe immorde e annabaɓe ɓe kamɓe noon nelaɗo ɓe maaki weldiɗɗo maɓɓe on ko hombo ko annabi ibrahim ɓen maɓɓe sehilajo allahu nde ɗo yewtere fandare nden ɗo wonde weldiɗɗo maɓɓe on ko annabi ibrahim bimana ko oɗo ɓuri wonde weldiɗɗo maɓɓe kono dendanagal annabaɓe hedditiɓe ɓen ko weldiɓɓe maɓɓe dendanagal annabaɓe hedditiɓe ɓen ko weldiɓɓe maɓɓe kala annabajo ko o weldiɗɗo dendanagal annabaɓe hedditiɓe annabaɓe ɓen ko welduduɓe ɓe foppetto maɓɓe kono noon nelaɗo sallah sallam ko ɓuri wonde weldiɗɗo maɓɓe e annabaɓe ɓen fof ko annabi ibrahim holli hedditiɓɓe wona weldiɓɓe maɓɓe wallahi hedditiɓɓe wona weldiɓɓe maɓɓe naam thumma qara a reftinelaɗo jangi inna awla nnasi bi ibrahim lalladina ttabauhu wa hadha annabi walladina amanu wallahu waliyu lmuminin ndogan no tawa e ɓural l'islamu ngal tawa e ɓural l'islamu ngal tawde won jokkuɗo l'islamu on himo mari weldiɓɓe makko ɓen ko annabaɓe ɓe bal allahu tabaraka wa taala ko weldiɗɗo makko wallahu waliyul muttaqin allah kanko woni weldiɗɗo kippuɗo toppitiɗo dankiɗo huloɓe allahu ɓe naam kulol allah noon wawata ko heɓorde si wona saabu honnum sabu gomɗinal e golle moƴƴe gomɗinal e golle moƴƴe gomɗinal ngal laabudda maho e tawhid golle moƴƴe ɗen laabudda ɗe wona golliraɗe sabu allah iwtiraɗe ɓaawo ne laaɗo sallah sallam isan sirku e bidi e wona golle moƴƴe
sirku e bidia wona golle moƴƴe ko ɗum waɗi wonɗo wadde sirku e hoore no anndi ma hay si o annda ɗum wonantamo nganto wonɗo wadde sirku e bidia on wona weldiɗɗo Allah abadan himo woni weldiɗɗo Allah ko noon ko Allah ɓuri añude e ko añi gon no tawa e ko ɓuri añude koyte gon sirke ko ɗum waɗi inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha jan wonɗo wadde sirku e wonɗo wadde bidia ɓe wona weldiɓɓe Allah fodde hiɓe e ɗum ɗon si ɓe acciti noon ɓe tuubi ɓe laɓɓini at-tawbatu tajubbu ma qablaha kono amma wonɗo wadde sirku o tikki wonɗo tikkinde Allah tabaraka wa taala wonɗo wadde bidia abadan himo woni weldiɗɗo Allah himo woni kulo Allah madama o wonata kulo Allah e hoore himo wadde sirku e bidia o wata wonde weldiɗɗo Allahu tabaraka wa taala jan ɗum ɗo no tindini hittugol oɗo islam tawa ko l'islam mahiɗo e hoore tawhidi e sunna mahiɗo e hoore ikhlas e mutaba'a e hulɓinagol sirku e bidia ko waɗi noon weldigal Allah ngal ko heɓorta ko kulol Allah ngol ko heɓorta ko gomɗinal e golle moƴƴe no tawa e golle moƴƴe accugol sirku e bidia nde wonno sirku e bidia ko tawano e ko ɓuri bonde e golleji ɗi qala rahimahullah wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hadisa mo anduɗon Allah tedduɗo mawɗon o ala ndarude faade e ɓalli mon ɗin siɗi janɗima siɗi fanɗi siɗi labama siɗi kaani wona faale e jawle mon ɗen o woni ndarude kono imo ndarude faade e ɓerɗe mon ɗen e golleji moɗum ɓerɗe mon ɗen e golleji moɗum ko ka ɓernde ikhlas wonata ko ka ɓernde ikhlas wonata ko ka ɓernde ɗum wonata waɗirgol fi Allah anniyegol ko fi Allah woni waɗirde ɗum kaka ɓernde wonata e tan ko ɗum waɗi si ɓernde nden ko mahallu nadari rabb ko pilasi ka Allah woni ndarude ɗon naam e golleji moɗon ɗin hiɗi hawrodiri e sawaba ka hiɗi hawrodira e sawaba annon golle ɗen kadi ko amma ɗe hawrodira e sawaba ma ɗum ɗe wopodira e sawaba Allah no ndarude golle men ɗen hiɗe hawrodiri e sawaba on ko mutaba iwtirgol ɓawo nelaɗo sallah sallam wopugol lawol nelaɗo ngol wona sawaba abadan wona sawaba abadan sawaba on ko iwtirgol ɓawo lawol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam Allah noon no ndarde ɗum ɓerɗe ɗen e golle ɗen naam ɗo no hawtidiri hadisaji ɗi innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat idan amal e niyya Allah no ndarude golle ɗen himo ndarude anniya on naam si anniya on laɓɓinanama Allah tabaraka wa taala golle ɗen ɗe hawrodiri e sawaba ɗe iwtinirama ɓawo nelaɗo sallah sallam haray ko ɗen ɗon Allah woni ko humpa ko ɗen ɗon Allah woni ko jaɓata amma si tawi golle ko ɗe mawni wo dépense ko o mawni wo julde e korka ko ɗuuɗi wo hajjuji ko ɗuuɗi wo si tawi wona fi Allah wona waɗirede Allah mara haaji a hewde e muɗum lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum mo hirsi hibbi ƴiƴan e adna on fof ñammini adna on fof tawi wona fi Allah o waɗiri ƴiƴan ɗan ala hewtoyde ka Allah tew ngun ala hewtoyde ka Allah si tawi no annido siko gertogal gootal heɓuɗa feere hirsugol ñammina goɗɗo tawi ko fi Allah no ɓuri hirsuɗo geloɗi wirti e hoore leydi Allahu ndindi fof majjiri tawi ko geloɗi makko ɗi gandan fof ñamuɗa madama wona fi Allah wono Abdullah ibn Jud'an on jangi kasira Abdullah ibn Jud'an ala beɗɗirnoɗo e arabuɓe wo makko on ala ko ɗum waɗi nene Aysa ñande goo landino nelaɗo sallah sallam Abdullah ibn Jud'an o wernayno hoɓɓe o defayno o muɓidiro jama on ɓe ñaama ala beɗɗirɗo o makko e yimɓe makko ɓen
nene Aisha landi nelaaɗo si tawi ɗi moƴƴi makko nafay mo ñande yawmal qiyama nelaaɗo sallah sallam aki la nafatama ko waɗi noon lam yaqul yawman min al ayami rabbi ighfirli wona fi Allah woni waɗirde o tuubali kadi e ɗum ha o maayi isan nafatama ya ayuha allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a annas dan golle ɗen labudda ɗe laɓɓinane Allahu tabaraka wa ta'ala wiyete ikhlas labudda on tigi eto hattirde e etagol golle makko ɗen ɗe foppetto majji ka julde ka korka ka sadaka ka jantagol inde Allah tabaraka wa ta'ala ka hajju ka jokkere en ɗam dendanangal ko wiyete ko golle dewe ɗen o eto o iwtira ɓawo nelaaɗo sallah sallam ko noon Allah no ndarude golle men ɗen himo andi ko o yamiri nelaaɗo kon ko ɗum nelaaɗo wonno e mum himo ndarude golle men ɗen hiɗe feppodiri e ɗum ka heɗe feppodira naam qala rahimahullah walahuma hiɗon andi si innama walahuma an ibni mas'ud radiallahu anhu qala rasulullah sallah sallam ɗo hadise wonɗo arde ɗo juutuɗo mo hulɓini hattirde e hulɓinagol fi ko tindini khataru bid'a nelaaɗo maaki ana faratukum alal hawd ana ko min faratukum woni ardiɗo on alal hawde ka wiyetu ko wiyete farat ko wontirɗo yeeso o atto yahude ka ndiyam ɗam woni ɗon o prépara fi iwtirayɓe ɓaawo ɓen no hendora ndiyam ɗam no newri o wiyete farat ko wontowo yeeso préparana iwtirayɓe ɓaawo ɓen nelaaɗo noon maaki wa ana faratukum alal hawd komin woni adoytoɗo on hewtude on sabbo on ka weendu wala yurfa anna ma ɓanta ilayya faade an rijalum worɓe min ummati tawaɓe e mofte an ɗen ɗum woni tawaɓe e jama arɓe ɓen ɓaawmi neleede naam hatta ida ahwaytu haa simi jippini junngo an ngon mi jippini junngo an ngon li unawilahum ko ɗum won toon fiyomi jonnuɓe ndiyan ɗam ɓe yara ndiyan ɗan ka weendu hiɗon anndi fi weendu ndun fiyomi jonnuɓe ɓe yara uhtuliju ɓe heede duuniganin an uhtuliju ɓe sakke duuniganin an uhtuliju ɓe pottine duuniganin an si mi ugginike ñeɗugol ndiyan ɗan mi jonna ɓe ɓe pottine e an ɓe raɗe ɓe pottine e an fa aqulu mi wiya ay rabbi joomi an ashaabi wondiɓɓe am ɓen bi mana yimɓe am ɓen o ashab ɓeɗon anndi no mari maana lugawi no mari maana istilahi maana aamu on ko ɓe neɗɗo wondi ma wonduɓe e wondunoɓe makko ɓe neɗɗo wondi kadi no wona ɓe o wonduno ɓanndu ma ɓe o wondi e golle bi maana hay si tawi ɓe yiidali few kono taw wiwɓe kañum kadi no gollude ko wonno gollude ko mi inna ashaabi fa yuqalu mi wi'ane innaka tabiti alla tadri a andama ahdasu konko ɓe fuɗɗuno baɗa ka ɓaawa ma jan ɗum ɗo tindini hon ɗum wonde kala fuɗɗitiɗo bidi'a o maayi on bidi'a o tuubali o yaroyta wiyedu kawsara fa'ida gono ɗo wonde no tawa e nafoore jokkugol nelaaɗo sallah sallam e nafoore jogitagol sunna e nafoore tabutugol e sunna e eɓɓindanagol sunna laɓɓinana Allah tabaraka wa ta'ala tawde woɓɓe goo hakke ko darja maɓɓe ɓanti sabu jogitagol maɓɓe sunna si hewtoyama ka weendu kawsara ko nelaaɗo tigi woni ko ñeɗata ndiyan ɗan ka weendu jonnaɓe
woɓɓe no mari on valeur kono valeur on ko an woni ko préparantamo hoorema sabu tiiɗugol jogitagol maɗa sunnanelaɗo on sallah sallam kene e gunɗo ko sewi e ko sembi yo taw hiɗa eɓɓidani gollitirgol sunnanelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam eɗi fof en yi'oya yeeso ga wonɓe gollitirde sunnanelaɗo on ko musidɓe nelaɗo en yi'oya ɗum ko hadise kalannode hadise oɗo hadise no juuti ko molana en yi'oyay ɗum kaaɗo dina no siɗɗoyagal kaaɗo dina no woodi wano siɗɗoyagal dambe karamo goɓɓe wi hiɗen andi siɗɗoyagal ngal ka dambe no ɓurɗa ɓattodirede ka no woodi woɓɓe goo tawa an e maɓɓe ko on yumma gooto ben gooto ka no woodi woɓɓe goo ko on ben gooto tu wona o yumma gooto no woodi woɓɓe ko yumma gooto ko yumma gooto makko wona ɓe ben gooto no woodi woɓɓe ko ɓiɓɓe bappa no woodi woɓɓe ko ɓiɓɓe kaawu no woodi woɓɓe ko ɓiɓɓe yaay no woodi woɓɓe ko ɓiɓɓe bappa edan ɓen ɗo fof ko ɓe musidɓe ka kono eɓe fota hiɓɓodirde ka siɗɗoyagal ko ɓe ɓuri hiɓɓodirde on tigi ko yumma gooto ben gooto makko on ɓuri hiɓɓodirde e makko si feƴƴi yumma makko ben makko ɓiɗɗo makko on ko yumma gooto ben gooto makko ɓuri hiɓɓodirde ka ko wano noon kadi nelaaɗo sallah sallam ko ɗo wonɗen hattinde kono hadise on o aroyay kadi e nder damal gootal ngal nelaaɗo sallah sallam ka ɓe innata ɓe yelike hara ɓe yiyay no musidɓe maɓɓe ɓen sahaba ɓe landi wona min musidɓe ma nelaaɗo maaki onon ko on sahabaɓe am musidɓe am ɓen ko aroyay ɓe ɓen ɓaawo edan kala no neɗɗo jogito ko sunna on waɗata siɗɗoyagal hakkude goɗɗo e nelaaɗo sallah sallam ko sunna on waɗata siɗɗankaku e o ma'anaɗo hakkude neɗɗankew en laaɗo sallah sallam haa tawa siɗɗankaku ngun no tiiɗi no wayi wa siɗɗankaku nene gooto baaba gooto telen ka dambe mo kala yo suɓano hoore mum damal ngal ɗo hino juuti ko molana kono en hattinay ɗo ka fuɗɗode ɗo ko wan noon saha o muutike wa sallllahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk